Mu Rwanda abantu bagera kuri 40 bamaze guhitanwa n'ibiza guhera muri Mutarama, no kuvuga mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2022. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema iratangaza ko abantu babarirwa muri 40 ari bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihugu hose guhera muri Mutarama muri uyu mwaka wa 2022. Nyuma yuko muri iyi minsi mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda harimo kugwa imvura idasanzwe irimo kugenda yangiza ibintu bitandukanye ndetse igatwara n'ubuzima bw'abantu, uretse abantu 40 bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihe kitageze ku minsi 60 ngo iyi mvura yatumye abasaga 70 bakomereka mu gihe inzu zirenga 370 zasenyutse. Kwa gatatu tariki ya 16 Gashyantare 2022 imvura yaguye mu masaha y'igitondo kugeza ku gicamunsi mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yangirije bikomeye cyane abaturage batuye muri uyu murenge, aho yabasenye inzu ndetse igatwara ibintu byabo bitandukanye birimo imyambaro, ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibindi nk'ibiryamirwa, ku buryo rero badafite aho bikinga. Uretse ibintu n'amazu byatwawe n'iyo mvura, abatuye umurenge wa Bumbogo bavuga ko iyo mvura yatwaye abana bagera kuri 3 ariko kubw'amahirwe nta wigeze itwara ubuzima, mubwo nk'uko bakomeje kujya bitangaza nubwo batamerewe neza kugeza amagingo ngaya. Kugeza ubu rero bakaba barimo gusaba ubufasha burimo kubona aho baba bakinze umusaya hamwe n'ibindi bikoresho by'ibanze byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Umwe muri bo yagize ati, icyifuzo cyanjye nuko leta yadufasha ikaduha ahantu dukinga umusaya kuko amazu yose yasenyutse, nta n'umwenda wo kwambara, ati kuko nta kintu na kimwe dusigaranye, uko mpagaze uku nikomeze, ati nakenda nambaye umuturanyi ukamaye abona ndimo gutitira. Umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema, Philippe Habinshuti, avuga ko abarimo guhura n'akaga kubera ibiza barimo gufashwa uko bishoboka. Yagize ati, byaratangiye, ati nk'ubu abaturage bahuye n'ibiza muri Gisagara bamaze gufashwa, aho ati muri Nyagatare nabo byabaye ejo, ati uyu munsi baragezwaho ibikoresho bitandukanye, ariko niba ari nk'ubufasha bwo gusana inzu urumva ko atari ikintu gikorwa mu munsi umwe, ati ubufasha bushoboka ati buhita buboneka, ati ni kwa kundi rero leta yunganira umuturage kugira ngo yongere kubona aho kuba, ariko bigakorwa neza kugira ngo na ya nzu ikorwe mu buryo utayisana kuwa mbere ngo kwa gatandatu yongere yiture hasi. Minema, minisiteri ibikorwa by'ubutabazi, ivuga ko ahantu hose habaye ikibazo bakora ibishoboka byose kugira ngo ku buryo rero mu masaha 48 iminsi 2 gahunda yo gutanga ubufasha iba yamaze kubageraho. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, Aimable Gahigi, asaba abantu kutirara muri iki gihe kuko ikirere kigaragaza ko hakiri imvura ishobora kugeza mu itumba. Ati twerekanye ko mu minsi 10 iza, ati kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 20 Gashyantare imvura ikomeje mu bice byinshi by'igihugu, kandi turateganya ko tariki ya 18 turatangaza iteganya igihe cy'igihembwe cy'itumba, ariko uko birimo bigaragara imvura izahita ikomeza ku mvura y'itumba. Abahinzi barashishikarizwa gukomeza gukorana n'inzego z'ubuhinzi zireberera kugira ngo rero bihutishe itegura ry'imirimo ndetse no gutangira gutera, kuko bigaragara ko imvura izakomeza igahura n'iyitumba. Imvura imaze iminsi igwa yibasiye cyane uturere twa Huye na Gisagara mu majyepfo, Ngororero, Rutsiro ndetse na Nyabihu mu burengerazuba, hamwe n'akarere ka Nyagatare ko mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Tuve kuri inkuru rero tuwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Duhereye mu Rwanda, komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko ishinga amategeko irasaba umutwe w'abadepite kwihutira gushyiraho itegeko ryemerera abangavu n'ingimbi gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Abadepite bagize iyi komisiyo bumvikanisha ko byagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa basigaye babyara bakiri bato. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi atugezaho iyi nkuru. Ubwo iyi komisiyo yagezaga raporo yakoze ku isesengura rya politiki y'igihugu yo kuboneza urubyaro ku nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, iyi komisiyo yagaragarije inteko rusange ko iki kibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage giteye inkeke, ariyo mpamvu hakwiye gushyirwaho izindi ngamba ziyongera ku zari zisanzweho zahangana nacyo. Abagize komisiyo basanga politiki yo kuboneza urubyaro yashyizwe mu mwaka wa 2012 yari igamije kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bushya bugezweho ku bagore bageze igihe cyo kubyara bari hagati y'imyaka 15 na 49 no kongera uruhare rw'abagabo muri gahunda yo kuboneza urubyaro.
Kugeza ubu iyi komisiyo yagaragarije ko iyi ntego itaragerwaho cyane cyane ku byerekeranye n'uruhare rw'abagabo mu gushyigikira iyi gahunda yo kuboneza urubyaro. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abagabo bagera ku 3,500 aribo kugeza ubu bamaze kwitabira gahunda yo kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwo kwifungisha. Komisiyo yagaragaje ko mu ngendo yakoze yasanze abagabo benshi bagaragaza ko badashobora kwemera kwifungisha burundu kuko batinya ko baba biyemeje kutazongera kubyara ukundi. Komisiyo ikavuga ko mu myanzuro yafashe hari usaba Minisiteri y'Umuryango kwihutisha ubukangurambaga bugamije kongera umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro. Presidente wa Komisiyo y'Imibereho y'Abaturage mu Nteko Ishinga Amategeko Depite Uwamariya Odeta yasobanuye ko kuringaniza imbyaro ku bagabo bitagarukira gusa mu kwifungisha burundu, ariko abagabo bafite uburyo butandukanye bashobora kubonezamo urubyaro, gukoresha ikingirizo, bashobora gufasha abagore babo kubara, hari uburyo butandukanye. Ntabwo ari ngombwa ko bakoresha kwifungisha burundu, cyane cyane ko imyumvire iracyagaragaza yuko iyo bifungishije burundu bituma hari n'izindi nshingano badashobora gukora neza. Twabiganiriyeho Minisante tugira yuko nta n'ingaruka bigira, ahanini biba ari perception, ari imyumvire. Minisante rwose yatugaragarije ko nta mbogamizi zirimo. Undi mwanzuro watanzwe n'usaba Inteko Ishinga Amategeko kuvugurura itegeko rigendanye n'ubuzima bw'imyororokere yo mu mwaka wa 2016 hagashyirwaho iryemerera ingimbi n'abangavu kuringaniza imbyaro. Depite Uwamariya Odeta: iyo byo mu bihugu byateye umwana usanga kwigishwa kuva bakiri batoya uburyo birinda, ariko n'igihe bidakunze ko yirinda akaba azi ko ashobora kwigomeka kugira ngo no gutwara inda gusa y'imburagihe, ahubwo ashobora no kurwara indwara zitandukanye zirimo no kuba yakwandura n'ubwandu bwa sida. Kuri uyu munsi itegeko ritari ryavugururwa ngo abangavu ku mugaragaro bemererwe kuba baboneza urubyaro. Uyu munsi ibibazo byazangaruka n'ubundi turabifite bitari bikeya. Imibare ni myinshi pe, y'abana bacikiriza amashuri, y'abatwara inzira z'imburagihe, y'abakuramo uburwayi. Twabonye ko ku rwego rwa OMS imyaka yo kubyara yemewe cyangwa y'uburumbuke banafatiraho iriya mibare y'imyaka 15, mu gihe y'ubukure yacu 18. Kumva ko ibyo bintu ntabwo bihura na gato. Iyi ngingo yateje impaka mu Nteko Ishinga Amategeko, bamwe mu badepite bagaragaza ko bwaba ari uburyo bwo gushishikariza urubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina, abandi bakumvikanisha ko ukurikije imibare y'abana b'abakobwa barimo guterwa inda imburagihe ari ngombwa ko ingimbi n'abangavu bahabwa uburenganzira bakajya muri gahunda yo kuboneza urubyaro. Bamwe mu bana b'abakobwa bavuganye n'Ijwi rya Amerika batangaza ko bakeneye kuringaniza imbyaro nabo, abandi bakerekana ko babikora ariko bihisha ababyeyi babo. Ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye, kuko iyo mbimubwira ntiyari bubyemere, we yari bufate indi ntera. Ngiye nabikoze njye n'umutimanama wanjye, ndavugane n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje, ariko nintaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abakoresha uburyo bugezweho bwo kuringaniza imbyaro bavuye kuri 4% mu mwaka wa 2000 bagera kuri 58% mu mwaka wa 2019-2020. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakoze. Urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwaraye ruciye iteka ko dosiye y'iraswa ry'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu 1994 Juvenal Habyarimana ifungwa burundu. Thomas Kamirindi aragaruka kuri iyi dosiye yari yarangije umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Mu mugoroba wo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 1994 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana yaravuye mu nama na bagenzi be bo mu karere i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu ndege ye yari mucyuye harimo na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira na bamwe mu baminisitiri n'abajyanama bari babaherekeje. Indege iri hafi kugera ku kibuga i Kanombe yarashwe na misile ikiri mu kirere irashwanyagurika, abari bayirimo bose uko ari 12 barapfa, barimo abaderevu bayo 3 bose b'Abafaransa. Abayirashe ntibigeze bamenyekana. Mu 1998 imiryango y'abaderevu yaregeye ubutabera bw'Ubufaransa icyaha cy'ubuhotozi gishamikiye ku mugambi w'iterabwoba. Bareze X kuko batazi uwarashe indege.
wari umukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha juge d'instruction Jean-Louis Bruguière yatangiye anketi muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa 11 mu 2006 yemeje ko abantu 9 bo muri FPR Inkotanyi bagize uruhare mu iraswa ry'indege Habyarimana, asohora impapuro zo kubata muri yombi. Muri bo twavuga nka General James Kabarebe, Lieutenant General Charles Kayonga cyangwa Lieutenant Colonel Rosa Kabuye. Bruguière yanditse kandi ko na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agomba gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari Arusha icyo gihe. Kuri we inkiko z'Ubufaransa ntizari zifite ubushobozi n'ububasha bwo kumukurikirana